Жұма ve akşam şerefleriniz hayırlı olsun. Bugün yanvarının 6'sı ve Kırım işgalinin 1044. günü. Studiyada Muslim Umerov buluna bizim bugünkü efirimizde böyle haberler. Nedim Halilov açılıkını toxtatkan. Men açılıktan çıkılmasına narazı oldum, lakin vaxtınca toxtatam. Ahmejit merkezinde yol taşçıklarından duman ve kıvılcımlar çıkmakta. Amerika Koşma Ştatları Kongressinde Rusya tarafından yapılgan hacker hücumları hakkında tarif edilmektedir. Onlar her şeyini işlettiler. Hem Russia Today'in, hem içtimai ayaklarını, hem de yalan haberlerini. Kırım Tatar falcısı açılıkını toxtatqаны hakkında ilan etken, bu haqda Kırımdan tış çıkarılgan ve açılıkını ilan etken Nedim Halilov telekanalımızga telefon vasıtasından haber etkendir. O onu Kırımga kaytarılması ve Kırım Tatar milletinde olgan devletsiz şahıs statusunun verilmesini talap etti. Nedim Halilov Krasnodar vilayetine sürgün etilgendir, aman-aman 1,5 ay devamında o açılık tutkandır. Men Devlet Dumasındaki deputat yardımcısından müzakereler keçirdim. Olar menin Kırımga kaytuvumnen bağlı bütün talaplarını kabul etkenler. Sizler bizge kerek olgan suallerge cevap berip uygun sıfatta olmak gereksiniz. Men açlıktan çıkılmasına razı oldum, lakin vaxtınca toxtatam. Eğer bazı hareketler işimni ayak çalacağını korsem, men Keniyada açılık tutmakını devam edeceğim. Kırım Tatar Milli Meclisi büyük destek göstergeni hakkında aytmak isteyim. İşgal etilgen Ahmejit'nin merkezinde yanı yol taşçıkları tübünden çıkan kıgılçımını görmek mümkün edi. Şehrin merkezi sokaklarından birisinde yanı yol taşçıkları tübünden apansızdan kara duman ve kıgılçım çıkmağa başladı. Takmini malumatlarga göre yer astı yüksek voltlu elektrik telinin bozuluvu sebep olgandır. Elektrikanen bağlı problemler olganı için sokak yarığı ve illuminatsiyanın yarıştırılgan narat teriginin yarıqlatıvının problemler çıkkandır. İnsanlar ise sokaktan keçmege sakınganlar Kırımenergo vaziyetini izatlamakını reddetkendir. Ahmejit sakinleri şehir merkezinde koyulgan kaldırım taşçıklarından memnun değiller. Bu haqda insanlar kütlevi şekilde içtimai ağlarda pek çok yazmaktalar. Karl Marx ve Pushkin sokaklarında işler yol taşçıklarını karlı, ayazlı havada koya ediler. Bunun için iş keyfiyetsiz yapıldı. Kırım paytahtının merkezi konstruksiyası geçken senesi sentyabr ayında başlandı. İşlerini dekabrde yüklemege planlaştıra ediler, lakin karlı hava sebebinden vadelerini yerine getirip yetişmediler. Onun için eksiklerge yol açkanları için iş yaramay yapılgandır. İzmir'de mahkeme binası yanında yüz bergen patlaf neticesinde 2 insan elak oldu, 5 kişi yaralandı. Yerli hakimiyetinin malumatına göre cinayetlerinin maşinası nezaret edici koçuf noktasında toxtatılgan vakitte patlatıldı. Bundan son silahlı insanlar politsiya ile atıştılar. Neticede 2 hücumcu politsiya xadimleri tarafından atıp öldürüldü. Gubernator Erol Ayıldız'ın bildirgenine göre hücum Kurdistan'ın iş takımının azaları tarafından teşkil edilebildi. Ele geçirenler örgüt bazında kim olabilir diye değerlendirdiğimizde PKK olacağını şu ana kadar elde olan veriler PKK olarak değerlendirilmekte. Kişiler tespitleri ve kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı. Türkiye'nin iktisadiyatı turistlerinin hücumları sebebinden azap çeki. Yerli kılavuzlarının aytkanına göre bir ardından kelgen terakt ve devlet avdırmasının untuluvu Türkiye'nin turistik imijine menfi tesir etkendir. Lakin Ukrayna'dan kelgen turistleri muntazam teröristik hücumlarında haflı bir şeyini görmeyler. Onların fikrince Türkiye hakimiyeti teraktlardan kurtulması için gerek olgan her şeyini yapmakta. Bu ekonomiye zarar vermenin en kolay yolu, çünkü bu daha öncekilerden farklı bir savaş. Bu şehirlerin dahil olduğu bir savaş, o yüzden ilk önce turizm etkileniyor.
в мире беспокойно. Yine de seyahatimiz için buraya geldik. Dünyada büyük bir kırılma var. Bu bir gerçek. İnsanlar bizim kentimiz Dnipro için de aynı şeyleri söylüyor. Cepheye çok yakınız. Fakat orada durum sakin. Hayat bu işte. Ne olursa olsun seyahate çıkmaya karar verdik. Жизнь нет, но мы все равно решили ехать. Дамаск Идлибде инсянчылар иле күрешке азырлана. Базар эртеси күнү Башар Асаддын ордусы иранлы Хизбалла такымынын кол тутулуы иле Эсас Суф едеклери олган Айн Аль-Фиджих шейри янында исянчыларны дагытты. Сүрие мухалифетине кол туткан Түркия арбийлери салу күнү Аль-Баб шейри янында Русия авиациянын иштирагынын жахидлеринин позицияларына чатышмасы акта билдирдилер. Мухалифет Башар Асаддын акимиетini атеш токтатмасынын режимini бозганында кабатлай вершini билдиреки, онун аракетлери үчүн барышык бозула биле. Соңки брифингте АКШнын девлет катибы Джон Керри билдирди ки, Вашингтон Сүрие боюнча барышык аңлашмаларда мераклана. Эпымы Женевреде бармаса башына отырып, бірін қараға бармаға істейміз. Астанада олған көріші фоге атылған бір адым олыр деп умут етеміз. Мен Сүриеде Бірлешкен Милитар Тәшкилаты баш катибы махсус темсілчісі Стефан де Мистура веназир Сергей Лавровнен лафеткен едім. Эверке мақсадларымызға анлаштық, яғни музыкерелерінің нәтижелеріні Женевреде музыкери етмектір. Америка Кошма Штатларынын Сенатында президент сайлауларына Русия хакерлерinin карышуы акында сөз көрсөтүлдү. Кешифчилер топлулугунун темсилчилери Русия Америка Кошма Штатларынын демократик фыркасынын серверине век Хиллари Клинтон меслячысы Джон Подестнын электрон язмашына Русиянын мунасибети бар олганын таздыкладылар. Америка Кошма Штатлары Милли кешиф бюросунун мудири Джеймс Клейпер президент алачак марузага кошма оларак саляф эснасына Русия хакерлеринин карышуы акында ачык марузанын чыкмасыны ыйлан эткен. Весикада девлет сырыны тешкил эткен малуматлар олмайжак, лекин Америка Кошма Штатлары каршы кибер ужумлер тариф этилежек. Клейпернын сөзлеріне көре хакер ужумлары Русияда ресми юксек вазифелі шахыслар тарафындан уйгунлаштырылган еді. Олар сайлаушыларның қарарына о қадар тесір еттілер ки, біз бұл басқыжыны өлчеп оламаймыз. Бұл басқыжы арби арекет ма, жоқ ма, бұны истихбарат жемиеті жева беріп оламай. Менже бұл пек жиди вазиет. Насыл етішмемезлік яда бірде-бір нұсқалық тапқан олсалар, ершейні құландылар. Олар ершейні ішлеттілер. Эм Раша Тудейн, эм ичтимаяқларны, эм де ялан хаберлеріні. Бұларның эпысы хакер ужумларына қошма ярдым етті. Трамптың Америка Кошма Штатларының разведкасына инанмамаға истегі яландар. Бұны Америка Кошма Штатларының вице-президенті Джозеф Байден білдірді. Бұнымен бәрі оның айтқанына көре Русияның Америка президент сайлауларына кибер ужумлар вастасы иле карышуы боюнча делиллер бар. Өз баянатында Байден махсус хизметлеринин гизле сабатына эсасланды. Америка Кошма Штатларда сайлаулар алдын заманында демократик фыркасынын штабы дефаларча билдирейди ки, фырка серверлер Русия хакерлери тарафындан бузулган. Кремльде бу кабатларыны эсас деп белгиледилер. Дональд, осмек, ешіткен адам алмак керексін. Сен әрекет етмек керек олған президентсің. Бұның үшін елінден келген ішлеріні көстер. Сен яны канунларыны теклиф етмеге тырышасың, бізлерісе оларнымызы кереті жекміз. Жемиет қарар берсін, конгрестере беревлер кечсін. Бақайық не олыр екен. Суық келгені себебінден Киевде 51 қызынув пункты ачылғандар. Ашаты печірі базыларына ятақ бермегеде ваде етілгендір. Заман тақымымыз бір қач қызынув меркезлерінде болынды. Қызыну нұқталары ичтимай меркези хастаханелерде вежек биналарында bulunmakta. Суық әнді келгені себебінден бек шок әфсізлерінің чоқысы келмей. Инсанларны әр ердегі жедеге қалдырмаға имканы жоқ. На сьогоднішній день в будинку соціального піклування Бүгін мында 89 инсан кеделегендер. Пек чок дегильяни, бош ятакларда мевджуттыр. Истегенлер келе білелер вея біз көстерген бүтін ичтимай хизметлер құлана білелер.
Bazı kızıну noktalarında tibbi yardım, yemek ve pensiya ya da iş tapmakta içtimai hadimlerinin yardımı alabilecekler. Що вона може прийти İnsan tibbi komisyonu geçebilir, sakatlar grupasına alabilir, kartlar, pensiya ya da devlet yardımı alabilirler. Bugün Şevçenkovski rayonunda bulungan kızınu noktasına 3 insan geldi. Ama gece mahallinde o çalışmağını için iş saati bitken son evsizler gene de sokakta yoklamağa mecbur kalalar. людина приходить, ми за İnsan kele, biz içerge alamız, lafete, çay beremiz, aşatta, kızdıramız. Eğer vaziyet pek kıyın olsa, eşler beremiz. Bizde eşyalar bankası var. Saat 6'dan son iş saati bitkeni için insan ketmege mecbur kala. Kızınu noktaları kışının sonuna kadar çalışacak. Bundan gayrı Kiev'de 3 brigada tatilsiz çalışmakta. Onlar yardımga muhtaç insanlara yardım eteler. Lidia Polyanskaya, Asan Aminov, Zaman, ATR. Bu bizim sonki haberimiz edi. Rahatlık günleringizni bizim telekanalımızdan keçiriniz. Görüşkence.